Hayengse akoigi Sagolsen Numit ko Sagolsen Numit hairagadi hadi money ritual gumba tawba pashagi ritual gumba tawbiba yai ko ado hana su tawgramne ko ai amuka su share tawre ko hana yenghodaba mi oiro natraga hadi reminder oina hayeng tawgadabdo kauthopo su yana ko hangasi je Sagolsen haibado ado video yengadi kitang ningju ningjangani e hayeng su tawba yai ni si se haibna chingba dumba mayamdo ado ani ahum share tawrake ko hanagi ani madi chapmane ko ana mamangda share tawguda hadi sugar ball da lauraga paisa ama heta ko hadi ani keno akoigi ne ko paisa chapi ama heta sigi aina haibado chini manung sida phumjala thambiyon haibado ko aduga sigi potse kam kan tawranga dabno hai kan sida Sagolsen gi nungdang da tawranga dabne ko sise aina paisa che gi paisa ama coin rasu ko coin lupa tara chapi kun chapi gumbo or su kisu kai ko hadi si pisa se na haina phumjala thamaga adum thamo aigi ka da kai dum thambiro pu mathak tara kadai da no thamo ko aduga next day sigi pisa se akoigi imungi pochai lebida sina biyo ko aduga sigi chini gumba se ko chini ya yam hape sum hapta ko dingi torok pani no ko chini kitang oina maming gyo ina ko adum hapa su ko si dum pikthana hap traga su ko hadi haidok pham na traga hadi thajan bong khojan bam ngasai ena sigi poche pambi makhong da hejelo hana pambi makhong da sumaina chini acho acho woting ko hejel lagadi mayam yam khalan na hadi maming gyo ina ko hadi che gi pesa mathak su da hadi khara chini khara sumaina tawraga kitang Sagolsen ko dingi si sima taw bo hobiyo ko ahambada aduga mathangi dana ko kainobudi lere ko hadi glass to budo khangbudi khangbira mani si nataba ma akoina Sagolsen ne Saturday da akoina white ba matam da sol khatang haptra rock sol hapado negativity kari kara remove tongna ba khotna ba ana thangja numit ki oina haragadi ado Sagolsen jo ko cinnamon powder hapse ba aigi white bagi ising du da khitang imung wairam shitokpo khotokpo loi lora kanda ko white bagi aigi baten do cinnamon powder sprinkle tawshalo khitang maming gi na hapo mayam hap to na te ko just haidi khata khud da khitang lorani thadaro hap khreba loire ba aigi na mayam hap ta ya de habele te khara akoina poche paiba matam je smaina khitang pairaga khara adum tawraga dan hapchan bira ko sigi cinnamon powder hapasi mayare ko Sagolsen numit ki akoina white ba sida aduga amana akoigi kainol tawbase hadi glass tawra tawbase aina mamang da hape pudi haire ko haide akoigi paisa se keno tawbiyo na smai tawraga pyramid ki type ta pyramid thamdra ko se ko pyramid thambase pyramid ki machin atumbase ko sigi machin atumbase ko haidi sidisi se haidi phattaba leiragadi ko phattaba negativity kari ka leiragadi si sina koi chupsalen hai ko aduga amana plus haidi afaba release tok thorok poto ko machin tumba po thambase phai ko samai tora haidi pyramid crystal pyramid ni khangde natraga mamang da koi copper gi kai gi longna gi ba khot ki ba leina ko adegi akoi atai atoba rose quartz amethyst ki pyramid me amam su le ko haidi pyramid ama place to bodum ke sho kai ba kem like te ba ai gi se gi se trying to get oy bene set se graha kaino ki ko trying to na te 9 soire haibada 9 haidi akoi gi nav graha kai leina ko graha ma pan gi ne ba se gi ai ke no semi se ko adu smai toraga machin to maga sai sai na sembira se ko num peshagi yam pop long tab ne dung ko si leire ko adu si se aina haibado akoi gi ising glass am lorani cinnamon stick ama hapani aduga si se akoi na nungshada punga makatang thamo ayukta ko adugi matungda loksalaga sigi ising sena koi khut hamdok pe yai ko hadi si ising sena hadi khut hamdok piro aduga sigi paisa se su hadi koina season na biba pot ama leibada laigi pot leibada ni khangde imungi injang na pi leibada ni khangde ko adu maina sena biyo ko hadi ising sena khoigi keno sena ko sigi ising sena hadi khut phajana hamdok khotok tok biyo ko dum hadi khut hamba matam da wakhan da khallo ko hadi sum agi khubak sa blockages leram baje paisa la ka de leraga hadi tung da ba lak da ba khot da ba leiba chloi lak charage ko haibagi adugi intention ga loina na dumaina to bibo ko si to boya ko khoi Sagolsen gi oina haraga di ko ado sida leire khoi gi Thursday numit ki ko money rituals handaki mamu ko na mu yeng mena se makha ta aduga amana sengau na han keno ta hode kholode habem yawe na ko animal lakshmi gi su kuber gi su dum ko haidi order to wi ba yani ko order to wi ba yani haraga di dum loi lei rawni am tang mo su oi tam ne ke su hong mane ko aduduna haide adum order to biro haide numit aina habado diwali numit agina 11 days pawai manungda akoina adum shemaga thamba yain haigina ko ado pharak tanagiba yawo ko poleraga su ko
ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯅꯕꯉꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯈꯪꯕꯉꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯜꯍꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ 2023 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ